o ke molawana wo thata wa go laola ditaba tša online. Ge molawana wo o tsentšhwa tirišong o ya go fa boto maatla go laola bontši bja tshedimošo ya dikgokagano tša online tšeo di phatlalatšwago ka Afrika Borwa. Magareng ga tšona di akaretswa tše. Baphatlalatši ba tshedimošo ya online ba ya go gapeletšwa go engwadiša. A go motho yo a swanelago ke go etefeletša ge e šita le go phatlalatša diswantšho goba dikgatišo tšeo di tšerwego ka sephiring. Ge go ka ba le motho yo a swanelago ke go phatlalatša tshedimošo yeo e tlhotlholetšago lehloyo magareng ga tše dingwe le yeo e hlolago dintwa, dikgaruru le polelo ya semorafe. The only content that is not allowed relates to those aspects that we as South Africans find offensive or unconstitutional, such as the hate speech, incitement to hurt, child sexual abuse material, bestiality, etc. This puts the power in the hands of the consumer to make informed choices of what they want to view or read, and to likewise make these choices to protect their children from exposure to content that can cause developmental and psychological harm. Molawana wo o tla nakong yeo lefase le tshwenyago ke melato yeo e golelago godimo ya tshedimošo yeo e kušago ba bangwe bohloko e na le lehloyo tlhohloletšo ya semorafe kudu dikgokaganong tša online. We don't need to look far to see that there have been numerous cases where mental anguish has been caused because of online bullying, trolling, severe character assassination, harassment, and all of these leading to real-life implications such as even suicide in certain instances, which is not desirable for our country. Ka go tša kgašo molawana wo o dumelela makala a bobega ditaba go šomiša fela tshedimošo ya video. So we have considered that and accommodated for it in our amendment regulations to ensure that we do, on the premise of why that exclusionary category exists, ensure that we don't stretch our mandate beyond into the space of the media where it should not be, and allow the Press Council to regulate that space appropriately as is prescribed in the legislation. Maloko a setšhaba ga bjale a kgona go lebiša dingongorego tša ona ge tshedimošo ya mabapi le dikgokagano tša loago e tšweletša tshedimošo yeo e sego ya dumelelwa go phatlalatšwa.